ia le tua toi fatalo fatu ni vaenga o le uli ia o le fiafi fo inisi fo i tulangi ile sila mai moa ma le whaafonga mai fo i so tātou atunu ia maloa fua i lau maua o taitanunga o loo file mu me uma ia i le whaatasi mai o le li ia i tātou mei la vaso lava i le oso ai o le la se i o mai lava ni neitu la ia o loo tu mau pea lo tātou oli le li ia le ua tātou iai le tātou o nanga foi o le oli le li pe ona iai le tātou po kalame tu whaasolu ia le nei foi vaenga o le aso e mo le atu le ngā whaafta i tele lava ia i lato uma lava sa lue mai tae au se o mai lava i le auli o le nei tu la le fiafi nisi foi tulangi ia le tua malo ngā lulue malo foi le whamalosi o tau whaiva lo filima o tau tua ai a inga nu mai kalesia ia e silisili le malo le tua mo le atu le ngā whaafta i tele foi au ngā le tua mo tau whatua o lau whainga luenga pa ia le li ia o lo whapenao no mnu le tua ia wase manui o Samoa wau ia maise ia o tama whanau nu mai kalesia maise o ainga ia wase manuia o Samoa malitala lei whain whamaloina ta mamatina matua lau tau tapo inga lau tau whatu ainga tausi lea ia e Paul Fala maula muli la ia wa whaiva tama whanau o Samoa talofa lava ia sau kofe ia sau muisi o sau ipu vai foi tatou tal nom tatou whaasoa le nei vaenga le fiafi ia wa foi le soina o tatou porkalame pe ona iai ia le oli le li ia le fiafi leo ma fatasi atu ma le uso ia vailele ia stasi foi o sui o tatou o nanga ia leo mwhai ona tu mai foi tau au ma lue fatasi maua lunga ai le mi ingo le tua ia fe lava se meolo e whaafonga mai ai tono lau ta vale o lo maota ma lo lawa tonu fo lo falfainga venga ia lava le tua le vai mo le aso ele lei lava le li Aleluia fatalo fatu lo sunga vai le fatalo fatu la sunga Pastor Mike le fatono le tatou pokalame ia ko le taitai fo el pokalamo va peona awina tu le nei vaenga o le aso amen fatalo fatu Samoa i lau whaafonga ma lau sila mai mo mai i le nei vaenga o le aso le tatou pokalame ia i le ngata si o tatou atunu i Samoa ia o le nei fo i atunu o New Zealand fea lava se mea po se ito le nei ke lope o maua mai ai le amataina tatou pokalame i le nei vaenga o le aso ia e whaatalo fatu ma whaafeiloa i atu i le suafa manu malolo tātou ali o Yesu KERISO e leila se tasi suafa e sili ona tātou mauaile oli ma le saulotonga moni wana o le suafa lava o tātou ali o Yesu KERISO e peia ona whetalai le upu le atua e tu sauloto o tau le upu moni e o le upu moni ai ia i le se upu moni a se tangata o le upu moni alo tātou ali o Yesu KERISO ia whatalo fatfo le tino KERISO lo whapeona mai mo mai i le nei vaenga o le aso le tātou pokalama ia o le memo tino Pastor Michael e moni ma wha maoni e tasi le tino e tele ona vaenga amen e o le mea le mo mia e mo mia le ngā lulu e o vaenga umani amen ia o le ata whaataitai o tātou tangata hallelujah tasi lo tātou tino ia ese vaenga o lo tātou itu tino o le lima o le ulu o le vae o le talinga a whaia e le ngā lulu e whaatasi e le atoa se me whai on tātou whaatinoina amen a whai e misi lo tātou lima e tasi e le mawhai o na mautu se le ngaruenga amen a whai e le anga le tātou whaalongo e le talinga e tasi e le mawhai o na tātou langona uma o whea le me te tau na tātou whaalongo i a le anga mo tātou waai po le mata e tasi e le atoa le i lausila i le ngaruenga KERISO le mele le whai pēr mai e le a whionga netua e mo o mia le ngā lulue o le tino KERISO ina ia mausali ma mautu ma lualu le ngaruenga le atua ia whaatalo whaatu ma whawhiloa ia tu le nei vaenga le aso ma lo le soifua manuia ma lo le langi mama Aleluia. Ia tama matou sauni le tua e whaitaulau tu spaia. yes Lord
lau lava lea fionga le li tu le mai mo I mātou ia so uma mātou te ai mo mātou feinu ai o lau a fionga ta mā ta penaina masaunia I mātou uma le li mai se fo I sa moa au I ona tulanga whalupe mai lava le li au na tofia le tua lau au whai ngā ruenga le li se ia o le li I tupulanga lalwa o sa moa ta mā mai lau a fio I le whaasoina o lau tala lei ia maua lunga ai sovi inga le li oi fo I le li o lo mai moa mai nei vaenga o le auli po le fiafi po le tae au fo ia pa iatu le li lo au whaangalo lo au whaola lo au la vea I le li lo au tali mana nei whai le li o na wha malulu ina o mātou loto ma ia o mātou manuia le li lau uku whetalai mo I mātou manuia le tua I lungo le ea o lungo le sami ma le whamai le ea mai se fo I le li o nei masini o lo mātou whaamaina ia sausauina I le toto Iesu KERISO le an mātou talo tamā sosoni mai le amataina o le nei whaasofa le nganga se ia o I ona whai wina ona o Iesu amene amene ia leo tato iai le taupe lua tuse Philippi ia pe ona e silsila me lunga tato screen ia o tato au tuna nea fiafi the mind of Christ Amen fai ono tato manuia no tato iloa le MAFAUFAU o KERISO Amen pai lau tusi ia le la tato fai tau mai le fai upu mua e whangata sfuma tasi ia on tato so lea I le afionga pa ia le tua. Amene. Tato whetau whatasi ia. O le nei. A whai e iai se whamawhanawhana ia KERISO. A whai e iai se whamatala loto I le alofa. A whai e iai se mafuta whatasi ma le anganga. A whai e iai se alofa muti male. Ma se loto alofa. I nā wha ato toa mai ia o tau loo oli. Ina ia ngā tasi o tō manatu. Ia te o tasi I le loto e matasi. Male manatu ngatu I le mea tasi. Awane I whaia se mea tasi ma le whina wale. Ma le mita fua. A ia tai tasi o tō ma manatu. Ma le loto ma walalo. Wa sili nisi uma ia te ia. Awane tai tasi ma waba ai iana lava mea. A ia tai tasi ma waba ai I mea aisi. Ia te o tau fo I le alama manatu sa ia KERISO Iesu. O ia sa winga whaatasi ma le atua. E le manatu o ia o se mea e uu mau lona tūlanga tusa ma le atua. Ua se sa atu o ia e ia lava. O whai mona le winga o le polonga I lona whanau mai whaapei o tangata o I lele whai poe walu. Na iloa fo'i o ia ua tino mai I le tangata. Ua whaamaua lalo e ia te ia. Ua na ana ua o ina maliu o le maliu lea I le sātaua. O le mea lava lea ua matua whaaya ina ai o ia e le atua. Ma fuai ina atu ai a te ia o le suafa e sili suafa o malava. Ina ia to tuli o tuli vai umalava I le suafa o Iesu. O e o I le langi, ma e o I le larolangi, ma e o I lalo o le larolangi. Ma ia tau watu e laulau whaiba umalava o Iesu KERISO. O le alii lava ia I uai le vi inga o le atua tamā. Mene. Ese lo minga avas. Ia. Mena le. Ia le tua. Mai lona whaperetania. Is there any encouragement from belonging to Christ, any comfort from His love, any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Then make me truly happy by agreeing wholeheartedly with each other, loving one another, and working together with one mind and purpose. Verse 3, don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. Don't look out only for your own interest, but take an interest in others too. You must have the same attitude that Christ Jesus had. Though He was God,
He did not think of equality or equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privilege. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on the cross. Therefore, God elevated him to the place of highest honor and gave him the name above all other names. Amen. That at the name of Jesus every knee shall bow, in the heavens and on earth and under the earth, and every tongue declare that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Amen. Hallelujah. Amen. Ole tatou au tu ne fiafi, ole MAFAUFAU o KERISO, the mind of Christ. Ole sile mfaiona fatulai ma fata auto mo tatou. Ole ale mea lea saile MAFAUFAU o Yesu. What was on his mind? What was his purpose? Ole ale mea sailona MAFAUFAU, ole alo na faa moi moi. Mele tala tuspa ia. Ua fa maua lalo o ia te ia ua. He emptied himself. Ua matua I fa ngao e Yesu lon tangata e sau se e wale silio na maua lalo. Ina ia langona e tangata uma, ina ia langona e Yesu le langona o ola I tangata sala. Ina I mawhai ona o le mamalu o le tua. Na sau o se polonga. Na sau I se tūlanga e silio na maua lalo, ina ia whae e ina I tātou. Na sau ina ia ona langona o tātou whaalangona, sau ina ia ona langona o tātou tīnā, sau ina ia ona langona lo tātou whaalumaina, lo tātou puapua ngā tia. Amen. Ia leli, na sau I se awala e silio na maua lalo, ina ia maua I tātou le wha o la tanga a Yesu KERISO. Amen. Ia leli, so ole MAFAUFAU o KERISO ina ia mawhai ona maua I tātou le alava manatu sa ia KERISO Yesu. Amen. Ia leli, ole tātou whaasoala nei vai ngole aso, ona o leo o tātou o mai le mta upo e lua e peo tātou whaasolu. Le asa tātou iai le whaafeiloa inga o le tatalo o le apostolo I le kalesia. Ai mai se foi o le tala noa mai o le apostolo Paulo I lona tūlanga malanga whaiva I le tala le lei. Le ala ua o le tusi le apostolo I le tangata o Yesu KERISO I le awina mai ai e le tua lona alu. Ina I mawhai o na winga whaatasi ma le tangata soifua o lo iai oe maau mai tātou umalaba. Amen. Amen. Sau o ia ina I o tātou ti ngā whaatasi. Sau o ia ina I o tātou tau ave whaatasi le avenga. Praise the Lord. Mai lo tātou au tū nei aso, o le MAFAUFAU o KERISO. Amen. The mind of Christ. Al fesili le tātia o le ta oto mo tātou, o le a le mea le sai le MAFAUFAU o KERISO. What was on his mind? O le whasoa ma tātou polkalame nei aso. E le ai lava se isi mea wana oe maau mai tātou o tangata ngasala sai lona MAFAUFAU na ia tu ua I lona I tuatua le langa. Amen. Na ia tu ua I lona mamalu I lona nofo ali. Ai sau o ia o tangata, sau o ia o le polonga. Ina ia whae a ina I tātou. Ina ia toe avatu I tātou I le mamalu ma le sili ese o le atua. Ina ia mawhai fo I ona tātou ola I leo langa o KERISO. Amen. Praise the Lord. Pe yo se fesili na le fatu lai mo tātou. Ina ia mawhai ona tātou I lolele. What was on his mind? What was on his mind? What was his purpose? Le ale mea na awina mai ai o ia, o le alona wha moe moenga, o le alona nau tainga. E tai tonu le la tātou wa ngai ai tātou tuspai tau. Ina ia mawhai ona tātou wha asom, tātou talanoa. Ile MAFAUFAU o KERISO. Amen. Ia leli. Ia, lau sunga vai ai tātou tele I wha solo tātou tusi nei vai ngole aso. Whaftai pasta mai. O le
pe ona tuana ia tu le tatou mata upu mua ile tusi al apostolo Paulo ile ekalesia Filipi. Amen. Ile tusi al apostolo na fai mai oli ile puapuanga. Oli puapuanga. A tatou baba ai na tusi al apostolo la na tusi ito tonu le fali pui. Ito tonu le fali pui. Ai ile na tusi al apostolo mole ekalesia Filipi. Na tusi male mautinoa ele apostolo po le ale faingata po le a le tinga ma le lave o savalinga i le tala le leia Yesu Keriso ele ipopole ai ele apostolo le angana i loa le leia ele apostolo o lo ia Yesu Keriso ia te ia. Amen. O lo mafuta o ia ma le anganga pa ia o le atua loa le leia ele apostolo o lo whapeona fesoasoani le anganga pa ia o le atua i taimi i malava o ia i whawhita auri ma whaingata o le savalinga i le ola, i le tala ina o Keriso. Leisi fo i mea na mauti noa e le apostolo o loo iai i la tau o loo tatalo ma ana pongi mo taimi o puapuanga. Le lau tātou o mai ai i le mata upulo na rua i le tusi lea a Filipi. Le o whaau tala ina whapea. The mind of Christ po le MAFAUFAU o Yesu Keriso. Pe ona whaatati atu se fesili i le tātou lau i le nei po le tātou pukalama i le nei vaenga o le afiafi. O le a le mea o lo itotono o le MAFAUFAU o le tātou ali o Yesu Keriso. Ia pe mwhaifo na toe whamtala ine se isi tu whapea. O le a mio a Yesu. O le a mio a Yesu. O le ale mea tonu po le aunga ma le whaamoe mo le fina ngalo o Yesu na sauai ina ia whaali lana mio i le lalolangi nei. Peo na ta ua e pasta mai. Na tu ua ia Yesu po lo tātou ali o Yesu Keriso lona mamalu ma lona i tua ai sau pai mai na whaamaua lalo te isi. E o ai angelu na whaamaua lalo i fua i Yesu Keriso ai sau ina ia winga whaatasi mai tātou. Ia. Tai tono lea la amata le tātou porkalama i le whaitawina o whai upo o le tusi le nei a Filipi. Ia ma tātou tala noa i ai. Mata tala ai le tātou porkalama. Po le a tonu lava le MAFAUFAU o Yesu Keriso. Peona i ele fesili o lo whaatatia le tātou porkalama. O le a tonua le MAFAUFAU o Yesu Keriso. O lo whapeona turi matai le tātou porkalama. Amen. I ele li. A tātou MAFAUFAU i le tūlanga ma le onga o le awina mai e le atu o Keriso. Na sau i se awala matanga. Amen. Na sau mativa, sau le aise mea. Ina ia whaeaina oe, whaeaina i tātou uma. He came to our level so he can lift you up to his level. Amen. Amen. Amu ia i tātou, amu ia oe mao ngai whangau whale mao. Amen. A o le sau, ma au wina mai e ta malo na alu. Ele sau mativa, sau matanga, sau i le ai o se mea, ai se a. Sau ai se awala e sili o na mawalalu. Ina ia laina tutusa mai tātou. Ina ia langona ina o tātou tinga. Ina ia langona ina o tātou whawhitauli o mea umalawa o tātou polonga ai. Ina ia mawhai o na whaeaina i tātou. Sau se tūlanga o matua i he emptied himself. Amen. Amen. Mea umalawa i lona i tua o lona mamalu na tu ua i Yesu le lang e sau. Sau ina ia whaeaina i tātou. Sau ina ia o tātou maua le manuia. Sau ina ia o tātou maua le ola. Sau ina ia o tātou maua le wha o la tanga na sau nia e ta mamu tātou umalawa. Amen. Ona me foi la lea e tatau ai ona mauti noa le lea i tātou. Le sau a Yesu Keriso. A tono loo tu pe o ia matu i tu il fai toto o lo lutu. Amen. Amen. Wa a whainga alivai. A whainga wha anoi e Yesu le wa au pete. O le ata fo i lea mo tātou. Amen. Praise God. O lo tu pe o ia matu i tu il fai toto o lo fai. O lo tu pe o ia matu i tu i lo i fai toto o lo lutu. Ai sea. Le anga e
a sau Yesu ia tatou ele sau wa sau lo Amen. sau Yesu fa ngoi pe mfainga tatala atu lo loto e fa ufale oi E pei ale tangata e alu e sa ili se soani amen i se ainga. Whātei ta inga whaingo whiao so tātou atunu i Samoa. Antu le se matua so na alo e su e mai se masima po le ala se me mo mia mai se isi ainga. E le mawhauna alu atua alu tono whale a mai. E alu atu tu i tu i le whai tutoa. No fo i lalo. Whai whale leile whamatalanga. Ina ia malie le loto le o le ainga fo i le alu i le whiau. Ina ia whai ona maua mai le mea le mo mia le ainga. E tali tone whapena fo i le fina ngalo leo Yesu. E tu i le whaitutoa lea. E le tu i le whaitutoa o tātou whale o tātou nonofo ai. Amen. E sau e tu i le whaitutoa o lo loto. Ina ia mawhai o na tatala atu. Whai mai. O lo tu o ia ma tu i. Se e tatala mai le whaitutoa o lo loto. Ai se ia whio atu Yesu e te lua tali sua whatas. Amen. Hallelujah. Vi ele li. Na mato i wha mati waina o ia. Na wha polongaina o ia. Na wha lumaina o ia. Na ia wha e ina i tātou. Whaila o lea e nono tio tātou loto o tātou a inga. O ia Yesu i tono o tātou a inga. Amen. O ia Yesu i to tono o tātou i kalesia. O ia Yesu i to tono o tātou whainganu. Ai ese le tā ua o le tātou malama i le MAFAUFAU KERISO. Le anga o i tātou umalawa, sai lona MAFAUFAU. I ele le whemetala tuspa i e whailu o alupe, e whai o whanga o manu whelelei. Ai le se me moe e le ataliki o tangata. Amen. Le se no foanga o le ataliki o tangata i o tātou loto, o tātou a inga. Amen. O so se mea e te taunu tātou whaufale Yesu KERISO. A o le winga lea ma le moni o lona loto mo i tātou. Ina ia whae a inga i tātou. Amen. So ngā amata mativa le misiona lo tātou oli. Na saunga o ngāo ina ia o tātou manuia. Ina ia o tātou maua le ola. O le mea la lea. Ia te tala whaituto o tātou loto. Ai whau whale KERISO. Ai sea. Anga wa uma o na whaia ia le ngā ruenga mo i tātou. Sau o ia na ia o tātou whale whatas ma ia i lona mālo. Amen. Amen. So he became poor so we can experience the blessings of the kingdom of God. Amen. Amen. Praise God. Whamti wa ina o ia o tātou maua manuia o lona mālo. Praise God. Me leo le whaiupu mua nga i le whaiupu e lima. Le la tātou sa wali maa lie. Le la kanga whaikau waku le langa i se ma translation ma le uso ia mai. O le nei, a whai e iaise e wha mawhana i a KERISO. A whai e iaise e wha matala loto i le alofa. A whai e iaise ma futa wha atasi ma le anganga. A whai e iaise alofa muti vale ma se loto alofa. I nā wha ato atoa mai e o taulo oli i le ngā tasi o tau manatu. Ma le alofa e tasi. I le loto e tasi. Ma le manatu i le me tasi. Aua ne i whaia se me tasi ma le whina wale. Ma le mita fua. A ia tai tasi o tau manatu ma le loto maulalo. Ua sili nisi ia te ia. Aua ne i tai tasi ma vai ana lava mea. A ia tai tasi ma ai mea aisi. Mai leo whaipo e lima le la whaangata mai ai. Ia iate o tau fo'i le nei manatu o ia KERISO Yesu. Amen. Praise God. Be hele pu. E on tātou whaasoa. What was on his mind? What was his purpose? O le a le MAFAUFAU ma le manatu KERISO. Le sa tātou whaita wina. Ina ia mamakua i whaamua Yesu KERISO tātou. Amen. Ele i whaamua ina Yesu KERISO lona i tua ma lona mamalu ma lona tamali ama. Amen. Sau ina ia o na langona ina o tātou ti ngāwa o tātou maftiama. E mwhai on whae ina i tātou lava. O lesi la mea tā ua, ngā mea tā ua lava le la au mai i whaiupu e lima, i whai on tātou whaasoa. O le whapereta nia le iei i
many people, even Christians, Amen, live only to make a good impression on others or to please themselves. But selfishness brings discord. So Paul therefore stressed spiritual unity, asking the Philippians to love one another as to be one in spirit and purpose. Amen. On bele sa manato Yesu KERISO. Mo moli le apostolo nu ese le kalese Filipi. Mai lava lam tanga tatum tau. Ole loto faftayo la apostolo molona oli lele. Ona ole o matutua fa le nganga le kalesia. Olona loto faftayo ona ole anga le lei ole kalesia ya te au yai tonu ole no fanga sa fa le pui ai. Le ala o toi fa manato le apostolo le kalesia. Ia tu maulo o tau oli, malo o tau loto ngā tasi, ma ia e wha mua isi iau manatu. Amen. Amen. Ia lefe me wha peritania, o le toa tele i o tangata. E o lava i kerisi anu. E embrace ai lātou. Oh. Many people, many Christians, they please themselves. Wale manatu i lesi tangata. Ua wale maua i tātou le MAFAUFAU KERISO na MAFAUFAU mai i tātou. A ua whaasili tātou i o tātou lava manatu. Amene. A wala au fo ilale atua i tātou i whi au mali ngā luenga. We're not here to please ourselves. Amen. We're here to please God through our service to others or other people. Amen. Amene. Mai la ia pa selfishness mele le kele nga lepe ai a inga o mafutanga e kalesia yo o lava i tono i kalesia mele selfish o le manatu fa pito pe sa o nga fa sa mori wa o te lo ta wona sa sa o le selfishness o le manatu fa pito mai la ia pa selfishness brings discord le ala wa fa mafa mai e paulo i le me ta o le nganu lua e fa tasi o le loto ma tasi ina ia lofa le tasi amen tasi fa moe tasi le mafuaanga tasi le me fa penauna ona taula ia ilo lato nganu lua i leli o le loto ma tasi amen mai la ia when we work together caring for the problems of others as if their problems were ours. Praise God. Amen. Ua ia le mea lea. Ai leo le wa aia kulo le skili sianga ua mafakia le skili sianga. Fai ia. Ai fai o makako e ole fio mai o Yesu ina i o tatou la ngona whaatasi o tatou tina. A mafakia le si tu tino e la ngonga le si kukino pe misa ngole so ia vai le e tasi le tino ai tele ona i tu tino o le mela le mana o mia le ngadu lue fa tasi o i tu tino lava ia amen mele ai sila atu mafatia se uso a KERISO ia ua ke mangaku fa pi ua te fai upu ia ai a vea mafatianga mafafitauli o le uso KERISO ma au fafitauli amen we demonstrate Christ's example of putting others first when I lay a whainga wha mua e KERISO i tātou ilo na MAFAUFAU so as we e le wha mua ina e tātou e le wha mua ina e tātou whafitauli ai wha mua isi tangata i o tātou loto. Amen. And we experience unity. O i tātou te maua ai lea. E ngā tasi. Don't be concerned about making a good impression or meeting your own needs that you strain relationship in God's family. O le skanga. So, i ngā lue hoi lele i whamali e ale mea lai mga o ia. Ia la sunga vai. Naftai pasta. Ile fai upu mua o le tusi le Filipi lom ta upu e lua ngai le fai upu e lima. Amen. E te le ia o le mea le tautalangi e la apostol. Amen.
A tātou wawa ai i le ekalesia le Philippi Pastor Mike. Yeah. E whaatusaina, whaawhaingofiaina i le nei vaita, pei o New Zealand. O New Zealand o le atunu. Ai ese umatangata ia matunu o le ia i tutonu. E ese fo ila tali tonunga, ma whaafita auli, e tofu ale tangata malana ia tali tonunga. Amen. E tofu ale tangata malona ia whaafita auli, na ui mai eilan sa walinga. Amen. O le nau ta inga la le apostolo Paulo re kalisia Philippi. O lea lava mele le tau ai le tūlanga lea ina ia malama tātou hapasta. Yeah. O le tino e tasi, ai tele i tū tino. Praise the Lord. E tasi a le tino lea tātou te tau mawhai e tāla. Yeah. Oi, a le tino KERISO. Amen. Po le malo lea tua. Ai ese uma vaenga tātou te au nai, ma whai le tātou au nanga. Mo lea tua malona finangala. Amen. Nele fa malo sei Paulo, ole nau ta inga le apostolo i le kalisia Philippi. Ina ia fusia tangata uma po o tangata uma lava o lo fa beona au na ile tua. Yeah. I le loto ngata stas. Amen. Le mana o le tau mawhai Paulo ina ia tatai le kalisia le Philippi. I le MAFAUFAU o Yesu KERISO. Praise the Lord. O le al MAFAUFAU o Yesu KERISO. Loto ngata stas. Yeah. Fe faa mafana fana ai. Amen. Fe anga le iai. Fe alo lo fai. Oile tusina le luaka o nitom ta posputoru fai posutasi sutoru. Fai mai. Le au soe. O le toi upule nei. Ia o tau manuia. Amen. Ia faa ato ina o tau. Ia faa mafana fana ina o tau. Ia loto ngā tasi o tau. Ia o tau fi le mu. Ona ia te o tau lea o lea tua. E ona lea lofa male manuia. Amen. Ia o tau fea alufani, ile fea songi pa ia. Amen. O loo alolofa atu ia te o tau le au pa ia uma. Amen. Whaamatala fo i le apostolo. Amen. Le fina ngalo Yesu KERISO. Ma le MAFAUFAU o Yesu KERISO. Le mana o Yesu KERISO ia tātou maua. Praise the Lord. Awa ai nei le tala inga Pastor Mike. O le whaatatau pe whaautuina i tangata pa ia. O ai tangata pa ia. O oe, ma. Hallelujah. Le ane wala e una whai atu oe ma. Le anga fo i ua e fulitua i le leanga. Ua e fulitua i le tuanai. Ua e tia i le larolangi na e sau ai. Mene whai mai ai e ese tātou whaafitau li o teilo. E ese fo i mea na ui mai i lau sa valinga. Ese fo i mea na ui mai i sa valinga Pastor Mike. Ese fo i mea na ui mai i lau sa valinga. Ai peitai. Ina wai a te tātou KERISO. O ina le tau mawhai e le apostolo. Ina ia fusia i tātou uma. Pe ese ala mea mawhaafita uli na ui mai tātou savalinga. Ai ia tasi le mea tātou te au na iai. Tasi Yesu KERISO, tātou tā lai le malo le atua, i le am, i le loto maua lalo, loto ngā tasi, whiaro lo whaai. Mai nei, whai mai le tala i nei tono le kolose tonu nono whai upaspun ma le lua. O le nei, ia o ofu o tau, i le alofa muti vale. Amen. Amen. Maleanga le lei, male loto maua lalo, maleanga malu, male ono sai. Whaapei o e ua filifilia e le atua. O e ua pa ia, ma ua alofa ina. Amen. Tātou, o le taimia tātou te ngalu ue whaatasi. Tasi lo tātou loto, tasi o tātou manatu, tasi o tātou MAFAUFAU. Pai mai o tātou ua filifilia e le atua o tātou o tangata pa ia. Mene mua mope te urun tāu poe tolu, whai poe wanu mariba. O le unga le nei, ia loto ngā tasi o tau uma i le whea alofani. Ia alofa i le auso, ia muti vale i le alofa, ia anga le lei, au le tau iatu le leanga i le leanga, po leanga tele mai i leanga tele atu. A ia o tau wha manuia atu, ina ua i loa o le mea le nei, na vala au ina ai o tau, ina ia maua e o tau le manuia. Amen. Amen. Oiwa ai e le tā ua o le MAFAUFAU o le tātou wali o Yesu KERISO. Le tau mawhai le apostolo e wha malama. E le ngata i tutono e ka le sia na alu e ngalu e ngata la i le apostolo. Ia o tātou fo. Tātou o tangata, tātou o le tino KERISO. E te tau na ia te tātou le manatu lea. E te tau na ia te tātou le langona lea. O le loto maualalo, o le MAFAUFAU le lei, o le loto ngatastasi, o le ngalu rue whaatasi. Awa a tātou le ngalu rue whaatasi a Pastor Mike. E mo tino ai le aise ngalu e lei e tū lai mai. A o le taimi tātou te whai ai le ngaluenga, ai masa le ngaluenga le tino KERISO.
ta la ile malo le tua mo tatou loto mau lalo tal tonu e malo si nga duenga tupu le ngaluenga ma te le ngaluenga awa ole mai melito ino Paulo e yai kerisiano e yai kerisiano fai mai ole good impression mai la tau te whaia ngaluenga ile va ainga tangata la tau te whaia lo la tau wala awina ile va ainga tangata fai mai ole selfishness fai mai la tau te manatu I fua la tau o la tau wa toa o la tau wa yai le to mai o la tau wa toa ile fatino ina o le ngaluenga KERISO amen le mafua I ona tau mia la ngona o nisi o tangata ai mai se lava I tatou o lo fapeona tau ma fai mai po ave ia ile fa o tanga ale ali o Yesu KERISO langa e tau mia loa ma va aia le tino KERISO inisi o faia le tulanga le o le va ainga tangata manatu fa apito tupu ai le fe ese ainga te loa o le talamon pai mai Paulo ele tupu sanga venga pai mai Paulo e ia te o le manatu na pe ia te ma ua fo le manatu na le manatu fa apito ma le fai a tol va ainga tangata afa pe ma te no fo tu I ono lo MAFAUFAU o wono no fo mai fo le wali ia ba ai mai tangata o ma na ia vai le mai ke mau ala ata I lungo TV te loa le tasa wa ele no fo le upule ma tala ia praise God ai petai le ai ele o le tulanga na le fai mai ai le apostolo amen ia tatou kuso le fa ma mafa le apostolo ina ia loto nga tasi tatou I le fa le nganga o le tulanga moni ana e te tauna tatou iai fo tatou o le alava le tatou wala wina o le alava le tutino lo enga lue ai ia tatou loto nga tasi le fa le nganga amen o tatou te whaia se mea ma le fina wale o ne tatou whaia se mea ma le manatu o tatou o sili le ai a tupu se wha ala velave po le ase whawhita au ia pasta mai whai mo whaataita inga ona o walu lea mai le whawhita au ia pasta mai tu ia tea ma o whaatasi lea sa wawali whaatasi ma whaamalosi ai o le aunga tonu na ma le winga o le MAFAUFAU tonu ana le tamo whai le apostolo Paulo ina ia whaamatala o lea whaamatala le MAFAUFAU ma le langono o Yesu KERISO lan me tatou te ilo ai o le aunga tonu le ma le MAFAUFAU le o Yesu KERISO ma ili ngaluenga tala I ma le ngaluenga whaamisona le Yesu KERISO na sau ele langi ne te ilo to sau Yesu ele sau Yesu mo lona I tua pasta ele sau Yesu a whape o ia wasili le ai na sau Yesu ele tusi na mata iona e whamatala uma mai inga luenga Yesu na sau e whai sau wha marolo le tangata mai supa ai sea loa le Yesu lo fia maua le mai supa la le fisosoan a wheo i ele tangata angasala ele whapea na vai aturo Yesu le fine muri lua ma le fine ua tumu le angasala ona alo ile o Yesu ele whapea na uese Yesu na alu ia Yesu whai uaha o whea e alu ai e masa vai na le so winu ai ia e whamele tala le fine le whiawea ia mea samari ia mai utai apa ai te ilo e ngalo le whafine o le adu atu Yesu e se e ona se e vai o le adu atu Yesu e amo whaatasi le amo lai pe pe ona whai mai Yesu le Ioane na e sfutasi o le na whele pe mai le whetalenga Yesu o mai amo la wamo amo la wamo e mama ia e le ngata le mama o le amo Yesu ai whai mai tau te maua ai le malo longa le na alua Yesu ia o te iasi fine whai ato Yesu e to li mau to lua ai le ngata i leo le tamaloa na te lua nofo le so tonu o ina tatou te o se ata wa ai ale na o le ngā luenga Yesu KERISO na tu ua ilo na mamanu ai sau i lalo ina ia tatou ina ia amo ina e Yesu le whale tonu le a te tatou po le avenga mamawhatu le tutonu i a te tatou o le naunau ta inga na o le ngā luenga na la apostolo Paulo lo tamwhai e tā lai o le fina ngalo o le atua o le MAFAUFAU o Yesu KERISO ai le ngata fo i lea me le whaamamafa le apostolo Paulo ave ese lo tatou manatu I fua tatou wa manao Paulo ina ia loto ngā tasi tatou I le whaaleanganga ina ia tatou whausia ngā luenga KERISO ona tatou lea le tupu
malualu i luma. Pei au le tusi mua Paulo. Fai mai le tusi a Paulo. O le atua na ia amataina. O le atua na ia whaatupu teleina. A ia te tātou le manatu na. Tari tonu e tupu le ngaluenga. Malualu i luma le ngaluenga le tala ina fina ngano le tua. Pastor. Amen. I ele li i niwa inga le fiafi. Atalofa atu e la tu umalawa lo i luna le tātou o kalame. Au na le atua mo tua. Ia ele whaiona tō launa tō swafa. Ia ni ke ua misi ses. Ia ma whailea malapi o po kalame. Ai au te fia whaita wina ia nisi o ko mento lo lunga tātou whaasoa. Meile tamai a si osi efu. King George, when you become a believer, your role changes. You no longer have the job of looking for your own good or interest. Your job is to represent the interest of Jesus. The more you serve others in love, the more you influence them towards Christ. Yeah, na ile tusi na le mo kornito iwa fai po iwa. Fourth, I am free. I make myself a slave to everyone to win as many as possible. Amen. This is so powerful. Ole mele fa mamafa el tato po kalame. Ole mele manatu fa pito. Amen. Mele selfish. So ole me faiona ise tulanga fa fai mo fia mo tato. Selfish can destroy our families, can destroy our church. Ole mele fa mamafa mo tato, but genuine humility can build it. Amen. Ole loto maualalu e mawhai ei ona toi fau pe toi fau sia le aingo KERISO. Amen. E iai loi ata i tātou po le tino KERISO po so se kerisiano le melo le manatu whaapitu. E le anga o mai me. Amen. Praise God. Nanga le ua mangaku i whoa ua ngā oa. Ua mangaku i whoa ua ngā oa o ke ilo mea uma. Ua mangaku i whoa i a ua ngā oa o ke sili aku i leisi au unga. Amen. Whaftai le tamai asi osi, me se foio au nā le atua o lo lungo tātou por kalame. E les whasole i asungo we asi osi mai. Our main purpose in life is to be more like Jesus, to conform to the likeness of his dear son. Romans 8 verse 29. Na whai e tātou le whatuso le atua. Amen. Ina iyo tātou sava vali. Hei ole tātou whaasole asilente. We model Jesus. Amen. We don't model any tangata tau ni lau langi. We model Jesus in our lives. Vei sumo tātou whaamua. Ona mawhai lea ona tātou talepeina le mea leo le manatu whaapitu. Ai so o seisi ai ke vai ko e kupu le alufa i lo lotu. Amen. E o le tamaititi, o le tangata matua, po le alawa le toa inga tūlanga. E pupuna le alofa i o tātou lo tūlanga o le eise manatu whaapitu. Langa le tala le i esu le i wheu pe onu, whai mai e leo se mea wha oa, lo tūlanga tutusa ma le atua. Ma makua i sa saa pe wha ngao ngao i esu lona tangata i totonu, lona i tua, lona mamalu, ma lona silsilesi. Ai sau o ia le polonga. Ina ia winga whaatasi ma le polonga. Ina ia la mona o tātou tīngā. Na ia tau awe whaatasi o tātou awenga. Na ia amo whaatasi o tātou amo. Mela safu se powerful ke lea. I mari pe lepe e mea. Ta tele i tangata. Le mela le safu i sa pasta. A misa le manatu whaapito. Ia, e vole ai se ngal man whaapito ma le jealous. Amo lunga po le tulou sa moe la whaafongang po le loto leanga. Hallelujah. Ele mana o vai atu, ele mana o vai le vai atu mole lei mai pasta Mike. Praise the Lord. Ona waluleta mo faisea. Se au wala ina ia fa to ilalo ai pasta Mike. O le tulanga na le mana o Paulo aua ne tupu tono le kalesia politino KERISO. Nei le kalatia na e lima lu fai ko ono pe a mo foi le fapala ni mana ia le famtalai. Afa me. Aua ni avia i tātou mai mita vale. Praise God. Aua ni pelu iai. Aua nei felosia. Praise God. Amen. Me uni avita tu matangata mita vale. A fai ami mita se tamai titi tau na fai ngofie le famtalaina. Elisa ne e ule lei o sinata mai titi. E o ele tangata matua. Amen. Pa tai inga.
E peilawa, a whai o te whenua I se whorwinta whou te le. O te aruatu I maana ia lak tā wali. Aruatu I lumo a inga titilo mai tangata, so ona whaalu lak tā wali. Ratu whai whaaviri ngā pa. Ia, teilo, e rei u se le leili tā wali. E le umia, ai tangi mai mea lai mo umia tā wali taunto e whale. E whaapena umala te tono le tino KERISO. Amen. E le manao Paulo, e le manao fo Iesu, ia te tātou te mita. E manao ia tātou maua le loto maua ma le MAFAUFAU o Iesu KERISO. Tātou te whai ai le ngā luenga, tā lai le malo o Iesu KERISO. Whaatasi ai, au ane ngalu. Whaatasi ai, whaamoe I le whesoasoa ni mai, o le hanga pa ia o le atua. Wai au noi tātou ma le hanga pa ia o le atua, e whai a fua mea uma tātou te whai. Amen. E lei le tā ua o le, I le whai pule, o numal fitule o le tātou whaasoa, whai mai. O le sa winga whaatasi ma le atua, e le I manatu ia. O se mea e u maurona tūlanga tutusa ma le atua. Amen. Mai le whai fitu, a ua sa atu o ia e ia lava, o whai mona le winga le polonga, I lona whanau mai whaapei o tangata. Mai le whai wanu, a o iloa o ia I ona whōlinga e whaapei o se tangata, ua whaamaulalo, that's the key word. Ua whaamaulalo o ia e ia lava, wana ana ua o ina maliu, o le maliu lava lea I le sātau. Amen. Mai le I o tātou whaasoa. Being humble involves having a true perspective about others. It does not mean that we should put ourselves down. E le whapea kako ke waai maua lalo I tātou. But o le winga o le loto maua lalo moni. Pei o le ngaluenga na whaia Iesu. Na sau I lona tūlanga o ia o le tangata. O ia o le polonga. Ina ia winga whaatasi tātou. So he came down to our level. So he can lift up us to his level. A le maua la tātou le MAFAUFAU KERISO. Ma le manatu sa ia KERISO. E ma le Philippians a mea umakako ke whaia. Langa le wha mua e tātou. Kako ke mangaku whaapiko isi tangata. Tātou te manatu whaapito ia I tātou lau. Mai la ia, being humble involves having a true perspective about others, about ourselves. It does not mean that we should put ourselves down. Before God, we are all sinners. Ai maua le Roma sulu o whai ue tolu, na whai mai. A wao le rofa tu notu ina mai ai atia, o te whai atu ai ati o tō uma. Au o le whaasili. Amen. Au o le whaasili le manatu o se tasi le mea ua tatau o na manatu ai. A ia mamā le manatu. Amen. Praise God. A ia mamā le manatu. Ia tusa ma le tofinga o le whātua o taitasi, ma tofu ai mai le atua. Amen. Awele le tā ua tele o le whaasili, whaasili leisi tangata ia te oi. E le whapea ua tātou wai mo lalo ia tātou lalo. A ia mawhai o na awane I maua tātou melon manatu whaapitu ae. Amen. Selfishness can ruin a church. Yes. But genuine humility can build a church. Amen. O le church la. E leo tala ngoa I se tangata stas. Le kalesia o le kalesia KERISO. Tangata u malawa. Amen. Praise the Lord o tangata ua ta u o tangata whatuatua. A sei whaasoa tu pea ia finangalo au auna leto. Meile sunga ia Elia Samsoni sunga whawhengainga. Whoever is the person apart from me self is the selfish. The other self is the first and before me. Powerful. Auangi kako mangaku whaapiko. Auangi kako mangaku ifo ua mo sili mea kako ke whaia I lesi tūtino. Amen. Awane I palapala fua tātou loto I le wala awinga o lista ngata. Nei a te rere upuna basta. Le palapala. Nei whaamatala ina tau whaawhaingo fie lewo o I le saunoanga pasta mai. Me pasta mai. Awane I palapala fua tātou loto. Amen. I mea e whaia isi tangata. Amen. A whaia e te waai atu se tamai titi lai titi
ua ngau ai lona loto magalala i le upo le atua ma le finagalo le atua lo tau mafai mai alu iai lalo pasta alu ai lalo ua te vaai atuloa ua aluaʻi luga sina alu toto po sina talavou po sina tamā po sina tinā i le finagalo le atua ua lava e te ngai kere ia onga se onkus pa ia e sau malo fia pokonga ngai kere le alu le mea ngai o ai ngalo ia te tatou le faia onga sili o le nganga pa ia le e ngalo ia te tatou lo sa ili le nata mai te o lo sa ili le nata ngata i le mea lilo o lo fa amatala ila ele atua fa amala malama ila ele atua lo na finangalo amen basta ia o le ma nei te le mea na o ele sau noanga basta o lesi tulaga pasta le amio Iesu Keriso po le mafaufau lelei o Iesu Keriso pe mai e le sau Iesu ia au na tu tatou ia te ia pasta ai fai mai na o sau o te au na tu mo oto amen ma le mareko na sifulu alo na fai koe fasu mo limu au a fo'i o le atali o le tangata na le sau o ia ina ia au na tangata ia te ia ai pe tai ia au na o ia ma foa ina atu lo na ola o le tongi ola e sui ai tangata e toa tele amen oe ma ai ele matautia tele o le tūlanga na fio mai ai lo tātou o li o Iesu Keriso e le isau e au na tātou mo ia amen ai na sau ia au na le ngata ai le mea pitosili o na ofofongia o ia o le alo le atu ai fe mai na tu ualo na mamaru le langi e sau ina ia winga whaatasi mai tātou ai ele ngata fu ile sau e winga whaatasi mai tātou ai sau ia au na ia te tātou amen tele la vaenga o lo atangia ai le au nanga a le li fao amen ia o le sikako comment le iai le sunga ia seos efu when you look for the best in others you will discover the best in you ai le ba mai ia ke ia fa tai lava fa so tato pa inga ne o le matautia i o lo fa mo inga o le si tangata e te loa ai le ta u o tangata ne ma le ta u o tato amen ia o le si comment ngai ai the sign of maturity is the ability to get along with someone who thinks and acts differently without getting offended. Amen. Live harmoniously with each other. Don't think you know it all. Verse 21. Overcome evil with good. Ta ua tele me le fa so al tatu aina. Ole fa ilonga le ai loa ile matua fa le ngam. Amen. Le ala ko ia poa ia ko apostolo ile kale se Philippians. Inga ia whaawau la o tau loto ngā tas whaawau lo o tau a lofa o le tasi ma au mai ele whataita inga lea mo Iesu Keriso mo i lato ina i o lato whi mala ma men whi meila whaftai lava le sunga ia sios ia sunga ia George ia mai se foi ia les whasoanga iai sunga ia Elia humility is not thinking low of yourself but putting others first. Amen. Not us. Praise the Lord. This person came in a very humbled way. So my person of myself, why would I go higher than another person? Amen. Sau e whaapeo stangata, lona I tua, sau whaapeo stangata ina ia winga whaatasi mai tātou. O ina tātou la kako fia silia I le sia usu, o I tātou umalawa na whaia I le li I se tulou. Amen. Ni tō whinga po au na le atua, ma mea umalawa whapena. E o ia au whaiwhea au, e le kaunga o manatu whaapito po ke wai maua lalo I seisi tangata. Amen. Amen. Whaftai whaasoa, may honor one another above yourself. Living for others, the most miserable people on earth are those who hate, hinder, and hurt others. Kia keli Ale alau tato iai le whai upule lima ling whaso I leo so ia waile. Whai mai. Jesus Christ was humble, willing to give up his rights in order to obey God and serve people. Amen. Ia leli.
Like Christ, we should have a servant's attitude, serving out of love for God and for others, not out of guilt or fear. Praise the Lord. Awonge isai kia ka kuwa. Ia mato ai o tatou ngalulue puno wai ma le pulu naungau ona o le tatou walolofa I isi tangata a pe o Yesu Keriso na sau o ia e au auna I tangata ai le whaape sau e au auna mai tangata ia te ia ai amene mai lai o le so ongo tatou mai remember you can choose your attitude, you can approach life experience to be served. For you can look for opportunities to serve others. For more on Christ's attitude of servanthood. Ia lenga mention le sunga ya wale le mariko nga sfulwa fa fa suma lima. Ma wa tatou le loto le o Yesu yo tatou au nat. Wa ka ko au mai pe o Yesu. E ka ko ke le wa ayo ka ko o se palemia o se fa se au se tulo po se ti a kono a. Ka kuke au mai so tangata. Amen. Amen. Al matua I te le o le taua pasta o le finangalo ma le ano moni na fio mai lo tanto li fao la langi ni. Yeah. E te le se fe au taua e le ngata I lau sa valinga fa le nganga o la ma u fo sa valinga fa le nganga. O lo mana o a le ri o Yesu Keriso. Ine tanto maua le moni o lona finangalo ma lona MAFAUFAU na fio mai ai na lo langi. Praise God. Na tu ua ilo na mamali. Yeah. Aisha, tele tatou o te iloa pasta ia to ititia le aise se le alu le loto. Yeah. Ai maua lo ni me foi a ngale pai mai. O awala le kofo mai ale ainga ngai le ainga la ngai le ai le na waku le loku sau le fo ia se e maua lunga pau o le mea wo ia maua le fo ia ave mo le tu ai ngo foi aku fo ia o e fai fakelele le fo ia vai lo kelele ainga na le masangi ele masangi ngo kelele fo ia ainga yeah au fe mafu mai e mafu mai tono tanto loto au fa mele upo le tua o me to tono tanto loto e fa leo ina mai o to fonga mo ma o mutu se tu lo a o le mele le nau ia ile li o Yesu Keriso ia tanto maua lona finanga o le nau ta inga fo ina le tala inga le apostolo nu ese ina ia nga du e fa tasi le tino Keriso ile loto e tas loto maua lalo a lo lo fa feanga le ia ona tupu leo le ngaduanga Keriso le pe ia ona fai mai le tusina mo pe terunta po lua tas fe mai awana vala wina o to ona o le ala mea praise God awana tinga ina Keriso o le sui o to ua tuina mai ai e ia le faa o mo o to ina ia o to muri atu I ona tu langa au amen mana o Yesu tatou te muli ona tulanga a pe mana o Yesu tatou te muli I mea na ia faia o te iloa ia ili tai me fai mai e lesi tangata o ka se fai ngaka o le mea lea o lea loto mawala pe ona wha so se taso ono lea tua whaftai fo I nei to ina na wha samua ina lea upo le loto mawala o le loto e maua I lalo a tatou MAFAUFAU la pasta ia o tele te mi nei wa tele loto e maua I luma o se asa maua ni loto e maua I lalo a o le loto na le fina ngalo ia I tatou ali o Yesu Keriso pe me upo le atua e le fia le atua I le tangata wha maua luma po le loto maua luma ai ta lia e le atua le tangata e loto maua lalo ma whaia lona fina ngalo aia mua ona wha maua lalo oia te oi ia ona e alu ai le whaia fina ngalo le atua e le ma whaia ona e alu atu whai atu pasta mai loto mawalalo au ate fa pena loto mawalalo ali kele ola leo te lo ola ile fe maile so sani al suma fe nga Elia never compete with anyone never ile ma ia kele oleo kele ka ko mea kele ka ko aulo yo mo ngi yaso amen ata ala fatu tina ya to sivi
ole mea le ole whakaukawa. Ele o se mea le lei. Mai la i ole whaiwhea, never try to be better than anyone. Amen. Longo winga. A koe rephrase le mea le, be yourself. Yes. Ia mona awai ke kau mawhai fua e whakaikai mea lista ngata. Yes. Ia oli mea o e mau. Awai ke kau mawhai ia e sili aku lesi ka. Mea ngā le ki ngā inga i ka kogo le kau mawhai fua e kai peo le ua mang whaaso aku leo soe awai le ia. O mea umanga ka kogo mai ia. Ele whape tala nua tupu kalame ua atoa ma se lau pasi le ai. Ole sosoani mo tatou umalawa sosoani mai le tuspa ia ma le anganga o le inga ia tatou alo e se mai melo le manatu whaapito a ia tatou whaamua isi tangata i mea umalawa tatou te whaia mai la ia o le whaiwhea simply try to be better than the person you were yesterday wai le ia awa ki kam whaifua e peo le tangata a ia me i alo sa i luma ia silia fo i lau savalinga i aso nafi pai fa peka ko ki se la pa e lo penga pa u les fai au ngafi ale ka fai se le ko deska ole KERISO fitu na fulu ni fit ia ona pa u las retas ai le ole fai ma le mautino praise God tina ya tosi o si ka voi wanga lu i vi ima yes amen hallelujah sa ole le ngoni ma fa ma oni ele ole mea lea na sau o Yesu le maka ko o fa upe tolu e to tatotus ai moni ma fa maoni le tina ya tosi amen o nisi o tato o tato nga lue i vi ingo tamata na fa o vi ingo le io ia ka ko alo ese mai ai praise the Lord ia ole le o fa pa lang so le lo wa hatu le ngongel mea ole loto mo lalo ele Wellington tosi asuma yasiosi cooperate with others salama salauto tolu mo how good and pleasant for brethren to dwell together in unity. The secret of walking in God's blessing is not to operate alone but cooperate with others ia o to felo fun ele lava se isi malilinga na tulei mai le fofonga o lo tato o li whaola e le fiolang. Ia whialu whani lana whanau. Amen. Praise the Lord. Le seisi me silio na fia Yesu. Ia o loo sila mai le langi o manu lue le whanau a le atua le tino KERISO o i tu tino ese. Ile whialu whani. Mai la ia o lesi whamarusi le we were not called to compare, compete, complain and criticize, but to compliment each other. Praise the Lord. So powerful. Amen. Yeah, on my lowest man, Lord, not well of some other lady. Ale mela leo le fa so me fifia. Me leo le fa tusa o le complain o le fai. Ai ole mele ole o kango e acknowledge les kanata ma kango e compliment les tangata ilana malue o lana savali mole li malana tama fai mole to amen e ke vai e lifi lo mole spirit o tangata e ora vai ata yes mele ta u te le ilo tato mau o le MAFAUFAU KERISO amen ina io tato manu malo ina anganga i tele mole malo le ya amen ono le tele o le si o le whawhenga tā leo te iloa nei pasta ta ilo i nisi o lo whapeo so i fua maola i le whaaleanganga po le tino KERISO e se le whainga tā o le mea leo o le mau o le walawina po o le iaia te oi o lo ingoa o te lo tala noa atu i lo ingoa le i tam wha ingoa ai o e na ioutua po le ingoa le na wha matai ai o e ro ai le ai o te tala noa atu i le to whinga le ia te oi basta apostolo pulesili ACEO e ia te oi lo to whinga io po le a e le taimi e le isi tangata pasta na saua i lalo o alofa o fesoasoani anga le o le taimi e mau ai to finga ia ma wala wina ia te ia usui
ai se ame ana asui fa se ia I fua Kekele kau au. kekele ola tau akau au e sa o ele kara ngakade for just driving in Sila you have to look over shoulder yo ai oni me whainga tāle nā ai te tau ona ia te tātou o whea na maua mai e le wala wina Amen. o whea na mafu ai ona wala au oe a vea oe ma whaifi au ona wala au oe a vea oe ma oa a wala au oe a vea oe ma puresi o whea mafu mai ia tātou whawhetai lea tua ina ua maua lea tūlanga o le tūlanga nā tātou te au auna ma whaivi inga ai mo lea tua au nea tātou whaore vi inga o lea tua I tūlanga wea te tātou pe merikori nito e luakori nito e malufa I puaiva a ua outou I loa lea lofa tū noro tātou o li o Yesu Keriso sa ta mau a inga o ia a ua whaamativa ina ona o outou ina ia whaata mau a inga ina outou I lona mativa Amen Moe maila ni matautia o lea tua Mane matautia o lea lofa tū noa o lea li Lea na sau ma Yesu Keriso Sau a Yesu Keriso wa o tangata e tumu le oa Tumu I mea Ai sau whaamativa ona lea lofa ia te tātou O mafua na tātou maua le ola Mafua na tātou ta mau a inga Ma maua whaamoniang Ona o lea lofa tū noa lea o la tātou o tua Lea na awina mai ei lona alo pele O Yesu Keriso ina ia whaamativa ina o ia Ona o lea lofa ina ia whaatamau a inga Oe ma Hallelujah Amen Lea la tātou wolo lai wha upo e tolu muli o tātou tus Le la wrap up le tātou tāpono tātou taina Ona o le tau whaamalamalama le tātou whaasoa I le MAFAUFAU KERISO Lea la wha mai wha upo e iwa O le mea lava lea ua matua whaea ina ai o ia e lea tua Amen Fua ina atu iai ia te ia o le suafa e sili suafa umalava Ina ia to o tuli vai umalava I le suafa o Yesu Amen O e o I le langi, ma e o I le larolangi Ma e o I lalo le larolangi Amen Ma ia tau watu e laulau whaiba umalava o Yesu Keriso O le li lava ia Ia I wai le vi inga o le atua le tama O le ame translation ngai la tusi O le mea lava lea ua matua whaea ina Praise the Lord Ai o ia e le atua Ma foa ina atua ia te ia o le suafa e sili I suafa umalava Ina ia to o tuli vai uma Ina ia to o tuli vai umalava I le suafa o Yesu O e o I le langi Ma e o I le lalolangi Ma e o I lalo le lalolangi Ma ia tau watu e laulau whaiva uma O Yesu Keriso o le li lava ia Ina ia iu le vi inga o le atua Praise the Lord E se le matautia o le tatou whaasua ni Iwa ingo le fiafi O le MAFAUFAU o Keriso Ina ia o tatou maua le MAFAUFAU Keriso Amen E le mawhai ai o na tatou manatu whaasili istangata E le mawhai ai o na tātou manatu whaapito isi tangata. E le mawhai ai o na tātou whaiwhai upu isi tangata. E le mawhai ai o na tātou wola whaatusa tusa. E le mawhai ai o na tātou wa ai maua lalo isi tangata. E le mawhai ai fo o na palapala lo loto I le isi tangata po le isi kerisiano. Me lea e se le tā ua ai o le ngalu lue whaatasi o le tūtino keriso. Ina ia maua lunga keriso lea me tala tuspa ia o le mea lava lea ua matua I whae aina ai o ia matu ina ai e lea tua le suafa e sili suafa malama. Amen. Amen. Ai sea ona na ia tu uolo na mamalu le langi na ia tu uolo na tua le langi e na sau whaapei o se tangata ina ia winga whaatasi ma le polonga na sau mativa na sau ngau na sau ele e o ngā luenga whamisiona Yesu ele whanga Yesu ni api mangi pengia mai maku ngoa e kusi longa li makusi le ele lang kemi o ngā o onga kemi le whapena whailanga luenga whamisiona sau mativa pe o ngā tala no tato pukalami amu ia ka konga ku whanga i whalema amu ia I tātou ngā kako mawhanga ma le lei mea na tātou ola mai ai feola mai ai ale li whaola o le maua lalo lea le ngasau ai le li whaola
inga ia winga whaatasi ma tangata. Inga ia langona le tangata. Le MAFAUFAU Yesu, malona wha moe moenga. Le anga o ia le sau e whaahea i tātou. O ia le sau e wha sili ina i tātou. Pea le mele wha so e pokalame i le vaiaso le nte nei i le tala fu i lea i o sefa le mawhai o ngausu. Na sau, na whaia e o tau le mea lea ma le tau manatu ina ia le anga ia. Le anga ia wa. Ai ngalo ia te o tau o lea tua na sau nia le mea lea. Ia lea li. Lea lai koe aku le wali ia ia kopa mei ai tangi lotu ia kopa. Lenga mangkolen koe kule o sefa e o ia paipeni a mina. E ako fe me kala ia kopa o ia we. Ako wo mai mo foi fai mai wo ti lo watali o Joseph. Ale foi wo ko o mai fai mai e vatu lo watali o Benjamina. O le atali o lo lima tau matau. Wale wo maliu le atali I fa maluina o le tangata o Joseph. Ale foi ko aku le wali ia ko pelo sko ina. Ngama ko I ka ele fa ko ina. Ai pele o mal to ina le wali. Le wali la iki. Kamo Joseph mal kamo Benjamina. O le atali o le lima tau matau ma le atali I wha mamaluina. O le atali I wha sili-siliina. Ai sea, le anga o tama ia le I le kupunga mai le taipo Yesu. O le kaka le ku wha pulvanga mo Yosef. O Utah. E whau le anga le wali I skamo Yosef. O Utah le ku wha pulvanga. E ia le. Me leo Yosef. Na whaia o tō marito manatu e leanga ia, ai ngalo ia te uto o le atua na saunia le mea lea. Ia le, ia waila ia se kinga ka maa lo o le tina ma le se kinga o lau. E vai plau ali ia, soli. Sa wale pale mia, le tangata o whaia inga e le atu banko e akule wali o lu pale mia o se whai o ai kopito. Sa wale pale mia, sa ngofo e o kafore wi. Whai mai lo reu pena. Ia Iosefa, ia Iosefa tangata. Usa le sa ke ko se fol lau ai. Ave ko wali so. Se kinga manga le ka ko lau ai ko fa lo tatu tama. E mata tia. Ia le li kasi le meta o tono tatu ai. O lo ai. Fa yonga fa so manatu mo longona I lau fa na o lo ai nga. Nei am fa yona ona awana I manatu fa pito I tatu wa. Ina ia mau ai tatu le MAFAUFAU KERISO. Ina ia mawhai o na whaawawina le ngā ruenga le atua ma le whiau o le tala le lei. Au kina, au tātou te ngatu mai lau rau ai, se mea tā ua te, o lea lawa ai aku le wali o rau pena o levi ma masota. E sa kaunga aro, raka le ngofo i o le ulu o le lau o le pale mia o le. Ai sau a Iosefa sau ngofo i au kafa o le tuli manu, o umalo Iosefa, Benjamina lo, Ke ila le wali ia e ko le silis so kamo jo ali pale le ilo le wali o le la il fallo le tama o ile ma se mo fo Joseph ele fa mo ina Joseph lan tu lang o io le pale mia ele fa mo ina Joseph lo na tangata o io le tangata tau lo ma kwa I ka o Joseph le wali le ayo le atua na sau nia le mea le amen e me foi le sa mo le tunu pele tato umalava au na le atua tato malu goe fatasi fina ngalo le tino KERISO o tu tino ese pe ona fa so po kala mail version we are all members of one body tele tu tino atasi tino o lo tato ngalu e le fina ngalo le mai le o fionga pa ia le atua o le mea lea ua whaeina I le atua Yesu KERISO ma fo ina ye le swafa sili swafa o malawa amen o ngolanga misionga malanga fa moe amen ia le li na sunga vai ele fa mai ina tatu ko kala men le vai ngoles ele ya se ngole o le tala ya Joseph amen na tu uai ele I MAFAUFAU Joseph ile mawalunga o le tulanga wo o ia aina saua ina ia no nofo fatasi mo nausu praise the Lord o le winga tonu na po le MAFAUFAU o lo ia KERISO Yesu a tatou MAFAUFAU fo le tala ia tavita ea o le ale fa mawalulunga o nausu aina tolo ai lalo tavita o le winga o se famtalanga o ta ua le tala ia tavita
Ona ro tātou tala noa ina le MAFAUFAU po le winga o Yesu Keriso. Amen. Loto maua lalo, anga le lei alofa. Ia, o le ale mea tāwita na whai. Po le ale le anga o na uso o prafui. Na tolo tolo a tāwita i lalo. A o le ale mea na tupu i a tāwita. Na whaaya ina. E le ngatala na whaaya ina tāwita pasta a mea matupo Israel. Ai pau te lei lope isi tangata pasta i tono tuspa ia nisi se whamtala. Ai whai meili tala na i tono tuspa ia. Pau ale o tangata whai meili atua. E le e tutusa o la luto. Ena luenga sfumato. Mai e tutusa o ma luto ma tangata leo tawita. Whela, le whaaya ina leo to ino tawita. Mai i le savali winga o Yesu Keriso, whai o ala o Yesu Keriso. Amen. Ai, whaaya ina. MAFAUFAU o Yesu Keriso na winga mai ai, na whio mai ina ia winga whaatasi matatou. Au whia na iu ia. Na iu ai le whaaya ina. Nofo le tūta matau o lona tamā. Amen. Whaasuafa ina e suafa sili suafa umala. Ai whai mei e tō tūli i ai tūli vai uma. Matau tau e lau whaiva uma. Ma whaivi inga tangata uma. E whai mai e le, mele e wheso mua lua skulu atas. Na ia matuanga lue ai a KERISO. Ina ua toi whaatu ina mai o ia na ie uoti. Ua whaanofoi ia te ia ilo nei tūtau matau. I mea o i le langi. E sili lava i le ali sili. E sili lava i ali sili lava. Ma whai pule, ma e ua malosi, ma alii, ma ingoa lava e tā ua. E le ngata i le olanga nei, ai o foi i le atali. E wa aile matautia o le whae ina. E le atua o lona alo pele o Yesu Keriso. Pe a whai tātou te maua le MAFAUFAU, ma le winga mone o Yesu Keriso. O le whae ina le o tātou. Whea i ele tātou whae ina. Tātou te o le malo le atua. Le ola e whaavavau le tau sinio ai, tātou lava le temine, le whaataua ina ai, le tātou loto maua lalo, ma tātou a mio, i le a mio o Yesu Keriso. O ia o le pulu, o ia o le pupula, o lona mamalu ma ua matua tusa lava ma ia, o loo whaatu mawina e ia, mea lava i lana fionga mana. Na ia whaamanuia, e ia lava ata, na ia whaamamaina, e ia lava ata tātou angsala, o na nofo ai lea o ia i le tūta matau o le sili ese o i runga. Amen. Tusi na e peru mua whai potol marwha. Praise the Lord. Amen. O le tala tuspa ia. Wai e le seisi o i tātou e tutusa o tātou loto ma le loto o le atua. Au so sani mo i tātou umalawa nefiafi. O tala tuspa ia e whapea e tusa ma loo nei loto. Lona wina o tangata e muli tai lona loto i le mea laifina ngano o i le atua. E melenga whaasoa to leo so ia vai lele. Ai o le whaasoa mo i tātou nei vai ma le aso. Ma le fisoa soani al Paul Kalame. E mole atu i la nganga whaafitai te le lava ia i la tau o loo whapenao na soani mai e le ngata i le whaasoa. E o na tala no atu te leo taimi. E le se ato toi nei. Amen. E le foi se vave le au whai ngā luenga e tala ina le fionga le atua. Ai o le whaasoa mai, au mai fo i le whina ngalo ina. E ai mwhai ona whesosoani mo i tātou lava i le ngata i la tau lava o loo i mafuta i luma o tātou Paul Kalame ma se taimi o i luma. O le tātou te manuia whaatasi ai. Amene i e alfu e whaapea sota. Asoa le wani i la makua. Ele kai anga o melo ke lo. E o fina ngalo le tua. E au ne manatu fa pito i tātou. Pa tai atu au na le tua o lo te tala mai le tō fa le tua. Tala mai fo le loto mo le li. Ele ngata ina manuia po Kalame. Ai manuia fo le tangata na e mata i ai mai moa i le whaasoa. E ia le ni. Ia o fo ni e mai moa me fo me fa peso. O le melela wali la ro fai kau mai ko minga ka ngakam fai me lapo Kalame. Praise the Lord. Ole nganga pa i ole tu ai le malama mai tātou po le ale tele o tapenanga. Ai a ona tai ina i tātou le nganga ole tu. Amen. E manuia o tātou loto. Le sa ngai ke le maka penganga le manuia se loto. Amen. Ye lusi lo tātou taimi, lusi lo tātou taimi. A le me sili o na tā ua mafa mo i tātou. Aua tātou te manatu whaapitu. Amen. Aua tātou te whina wale pe o le upu ale ni.
ai ole whaasoa le mo tātou ina i o tātou maua le MAFAUFAU KERISO sau ngau ia sau se tūlanga mativa ina ia whaeaina oe ina ia whaeaina au mai tātou umalawa me tala tuspa ia whai lua a lupe whai o whanga o manu whelelei ai leise me moe ai le atali o tangata ai leise no whanga o le atali o tangata sau wa Yesu e lengi pule la ngala unga Yesu sau Yesu lang misionga ele ila unga ngi falsa amen makele kapungi pungi falsa me alu do Yesu isu na ma isi ai fo ai se le ngoluna loto le o le tangata o lai le loa o le fatu fo le o le tu o le tangata o le loa amen wa ile mo molina al fina ngalo le tu o lana fa na o le au fa nga luenga bi yele e mole to ile nga fa afta tele lava ya au na le tu fo ila auto fa so ya ma se fo yo so so ani mai mo tato uma lava e fai fo yo na so so nina ya fa tu manatu fa tu ai fo ile oli e fa wa sai ili pe we are still learning amen e o ke uma fu kala me va peso kwa le ilo kwa yo le wingo po kala me la i e fa mai ya au tatu te manatu fa pito ai after fo ya wa na le li o fa so mai o to fa le tu ya on fa on tatu fa so ya me le so ya si our mission is to witness the gospel of the kingdom of God, and this gospel of the kingdom will be preached in all the world as a witness to all the nations, and then the end will come. Praise the Lord. Nanga le wa mai sa ola wa le tamaya si os. So mai King George ia le mau po le vision na tatu pokalang. O fatu le matu ai po si fa ngau ma si to. O wa ko ai nga fa mai o fa o longo ma fu e me o malava o kako wa ai ko o wa mai mai. Ele ai ma se me ka ku ke o pole ai fu. Amen. O a foi mea lalolangi o lo kawhai le soifuanga le tātou te ia. E tasi la wale mea lo fua le ngata anga o lalolangi. O tala le lei. Lea tātou te ngā pātia ai se a. La ngai so o lo lalolangi tala le lei. Fio mai lo Yesu. Au kaku ke pole. Don't take me wrong. Pai au foi ngai wha pēsi le tunu mea ngai kei lor mere mate ai o le sosoani. O le wha soa whale anganga. E au mai e watu ina i mawhai on tātou maua se vi ingo leli e sili o na tō whatu i o tātou lotu le upua le tua lo tātou whaalomo lomo i ai ai men mo le atuai whaftai tele i o tātou a inga i o lo whapena o na mafuta mai newa inga le fiafi so mai whawhia ngainga mo tō whatua mai se fōle au whainga luenga pa ia le tua i tamamati nā matua ia ngai ke ua misi aku se sua fōsis ia whai lea malapi o tātou po kalame ia o sila fia e le tua lo mafuta mai ne fiafi o lo whaasoa mai ma lo whesoa soani mai ne ma whai on tātou maua le MAFAUFAU o KERISO amene na ia whai o na tātou whaavano ina o tātou loto i whaau whale ai KERISO i whaau whale lo e tātou KERISO i o tātou loto no fotupu lo o ia i tātou tātou te le manatu whaapito ai, tātou te le manatu maua lalo i isi tangata, tātou te le whaiwhai upu i isi tangata, ai sea, ai tātou te wha mawhanawhana, tātou whialo wha, i le tau ma whainga o le whina ngano o le tua. Amen. Amen. E fwoi lea vai ako o si se, mai se whaasoa, ia, awa ki kau whai loa, le kako i loa i lungo, Whai ona e tala noa i ai, so soani fo i ai. O le ngā luenga ma le tātou o nanga i peo tātou whai tau le upu ale atua, e le whina wale. Praise the Lord, peo le tātou whaasoa nei aso. Mai tala Yesu e le fio le lami, ia o tau whialwhani, ia le ngā maita mai asi osi. E le sili o na tā ua, ia o tau whialwhani. Ia, a whai fo i lana, sau Yesu i langa misiona e ngake le i whaunga, se pule laa po se si lava mea. Sau Yesu whaanui le asing. Sau whaanui le maa o penteru. E kele i o meanga sau Yesu whaonga. E o mai lo le loto tamata.
o le o ia kau fa ngoi ia Yesu le loto le sta lata po a feta tala to no loto ia te ia o le si a inga o la ai ku Yesu fa for fa to o to ia e le o tata la vai ta to fa to o ia Yesu KERISO mo le atu le nga fa te tele la vai ta to a inga te no KERISO ili au fa inga le to fe le to mai se foi o tapo inga sa moa tele lava la auto faiva ia o fai foi ona mona le malo se fa wau wala wina ia martato o nanga ile malo le li nei lava mea tato te ngapatia tato te le au nei tangata tato te le au nei so tato vi inga amen ai o tato sa ilia nganga mo le malo le tua ma fa la te le fina malo le li ia mai ata nei male so ia vai le mo le atu le nganga fa te le lava ona le fa no ino lo to taimi mai se foi o nisi o tolo ngaf o lo lungo nga wenga nisi foi o tolo fa wa wina pea ia love singa i tono mota malawa ia wa fa no ina le taimi fa lo longo lu po le tu e pe on tala no atu ele o se uporta mata a le po le tu ta to te manuia fa tasiai amen ia o suma ba le fa wina ta ko kala ai pa le na le toi mo le atu le fa te tele e au ona le atua mna la tu falepua o le tino KERISO o ainga ma woro fa pen fa vanoina o la tu taimi e mai mo mai por kalama ia ele o so ma o viinga a o le nau ta inga ina ia ta la ile ta la le ia Yesu KERISO ina ia fa saoina se loto fa saoina se nganga o lo fa pe ona fia mo le so so ani fia mo le fa malo long e le ia se me mo wai le malo long sili o lo loto mo lo wanga wana o le upula vale atua mai au foi ni tatou fina vale le upula atua wa foi mai le atua e le fina lo wanga matangata au foi ni tatou manatua i luma le atua o tatou o tangata sala ai pita o le alofa tu no le atua o tatou mawai le manu malo ia ma fai mai le isital e te le taua o tatou i le ngaluenga le atua tu sala ko le ale tu langa lo ia te oe o le ale malawina pete tamaititi pete awa o le ala val tu langa te o le tu langa mawulunga le tino KERISO ma so se maenga au ne ngalo o le mea na ia te oe e te ngalue ai mo le vi inga o le tua ia fa afta ia tu ai le nei vaenga le aso fa afta ia sa mo le tunu pele o fa peona fa ngaina le nei ala ata o le nei ala leo e mai moa mai ei masila sila mai au tala ile fina ngalo le tua e lo ia te ma ua se ato to pe na fai atu le ona le tua pasta mai ia o lo ile tua le ato to me e pe ia on fai mai o apostolo o le tua na amataina o le tua na te fa ato to ina e o le talo ia te auto le manuia ma le lofa tu no o le tua ato mo tato li o Yesu KERISO pasta Praise the Lord. Tamal ne fiafi matou la ngona le tua lo tala noa mai ma lo fitalai mai mo matou talo le tua fafte tele ia vano matou te maua pe le li matou te falonglongo i maltotoa le tua lo fina ngalo mo matou o lau fanau o le tino KERISO ni faile li ona matou fe mulmul wa i fatasi le li le loto tasi ma le nganga tasi e o matou maua le li le mafana fana o lo fina ngalo pa ia le tua na wina mai ailo walo na ia tu ua ailo na mamalu le langi na ia tu ua ailo na i tua le langi e sau e winga fatasi ma le tangata na im fai ona fai ina i matou i mea umalava o lo matou sai tia ai tama tamanuia i so matou atu nu pele o Samoa ma se foi le alie o so se atu nu le li ma le leila lo langi atoa iau au na nganu lue le li i fai te au o missionary apostolo perfecta fai lia leo mamoi e mai se foi le li o lau whanau e wala uina i lau au malau tala le lei tama ma leila o fio i porkalame wha wau o nei a fiafi ia tu mawatu ia te oilo lava vi inga le tua oi foi le li o lo mai moa mai e le i talia o Yesu KERISO e fai mali i ma faola i lona olanga le tua matou te tatalo le nei a fiafi le li i staimi o se aso wa e tofa ina le li e filifili ai lona loto
wai saunia le li isi au auna o nisi tangata o lau fi au malau ngā luenga la tau te whaatino ina le li i lau fi ngalo tamā talo le tua le au auna ia fiu o wale li il matou tauranga fiafi pei ona masani ai iai le tua o lau wanga le lei soani ina le li mau pea le malosi tino sili le mafaufau ma le nganga a wale li i le wala uina o e wala unai o ia le tua. Le matou talo tamas taimi o lawa yaso matou tue filoa i le li pei ona iai le matou po kalame fo ia te oelo vi inga o Yesu KERISO. Amene. Amene. Ia. Ata alofa te ilato uma lava o ilunga tanto po kalame sunga ia Pasifika a wila ia tamai a siosi efu aftai lava ila sunga to ina mo le whaasoa le yaso le sunga le whawhiangainga i Elia Samsoni tai foi pasta le tuina mai foi alofi na ngalo wal tato po kalame a se foi Joseph Fauci Liva ia lava le li a Monty Fenicio ma lo uso le mafuta mai ma lo foi ngalua nei yaso ma lo ngalua nei yaso a se foi le sunga le whawhiangainga ia pata tai uso le mafuta mai ia lava le li ia sunga ia fausa po leone ta vai me Australia tai lava le mafuta mai nei vai ngale fiafi nina toi ta ia vi ia le li tina ia to sevi ia ma lo le ta pua ia to tina ma lo faftai fo to talo tai la to ta pua inga ia o lo fa pena ona manui ai tato au nanga Patrick Leipen ma lo le faftai mafuta mai Melini Tafili Vila Awaa sunga whawhengainga ia sua patua ia Vailoa patua ia Sina o Charity Lee aftai fatua mafuta mai Siamani and July ia mai lato uma lava o lunga atua lato swafa ia iaileanga le leio le tua ia matia ngai maleu se ava ilele ia manu ia tele whainga malolonga le fiafi ia masifoi tato tapenanga le tato taulanga fiafi ia tu mau i le tua lona vi inga nei maso uma o le whaavau lava. Amene. Amene. Ia, so i fua mai a manuia ono Yesu. Amene.